Mwaramutse neza mwese abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe by'umwihariko muri iki gitondo cy'amakuru azindutse ari menshi ndetse anagezweho. Mwese ndabaramukije kandi bahaye ikaze. Turi mu gitondo cyo kuwa mbere, turi ku itariki 3 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2025. Nizere ko mwese mwaramutse neza, nizere ko mwese mukomeje kugira ibihe byiza. Muri iki gitondo rero tugiye kurebera hamwe amakuru akomeje kugenda agaragara. Mbere yo kujya muri gahunda zawe cyangwa se utangira akazi kawe, reka nkusaba wanze wumve ibizindu bivugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no hirya no hino mu isi. Guhera mu mpera z'uku kwezi twamaze gusoza kwa 10 nibwo twagarutse ku makuru akomeye cyane yavugaga yuko ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma giherereye mu gice kigenzurwa n'umutwe wa 23 cyagombaga gufungurwa nyuma y'inama iherutse kubera i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa. Nimero ya mbere bigatangazwa na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron. Nyuma y'icyo gihe kandi hakomeje kuvugwa amakuru menshi cyane agiye atandukanye, abategetsi benshi babigarukaho, ibitangazamakuru byinshi bibigarukaho ndetse natwe twabivuzeho. Kugeza amagingo aya ngaya abarimo by'umwihariko nka perezida wa 23 ndetse n'umuhuzabikorwa wa AFC Bwana Colonel Nanga bahise basubiza mu buryo bwihuse ibigendanye n'icyo cyifuzo cya leta y'Ubufaransa, aho bashimangiraga yuko ikibuga cya Goma kibaye gifunguwe byaba ari akarusho kuko byatuma inkunga basha kugeza mu bice bigiye bitandukanye by'abibasiwe n'intambara ishobora guhita bageraho mu buryo bworoshye. Iki gihe kandi nanone Ambasaderi Vivian Nduhungirehe ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda, nawe yagize icyo abivugaho, ndetse abandi bategetsi barimo nka Bwana Sylvain Ekenge Musana umuvugizi w'igisirikare cya Congo FARDC yagize byinshi avuga, ndetse na Bwana Patrick Muyaya umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo akaba minisitiri w'itumanaho ndetse n'itangazamakuru yagize icyo abivugaho. Bivuga ko rero by'umwihariko muri iyi weekend Kinshasa habaye inama ikomeye cyane y'abashikiranganje cyangwa se y'abadepite. Iyi nama n'ubundi ngo yarebaga hamwe cyangwa se kubijyanye no gufata umwanzuro wo gufungura iki kibuga cy'indege. Ntabwo ngiye kugaruka kuri ibyo byose twavuzeho, ahubwo ngiye kukubwira yuko Bwana Colonel Nanga umuhuzabikorwa wa AFC yamaze gushimangira ndetse ararenga aravuga ngo Bwana Tshisekedi niba ari umuntu w'umugabo naza afungura iki kibuga cy'indege cya Goma. Ni ikibuga cy'indege kugeza amagingo aya ngaya gikomeje guteza impaka ziremereye cyane, nyamara ku ruhande rwa leta ya Kongo bo ntabwo bazuyaza mu gihe bakomeza gusaba umutwe wa M23 kuva muri ibi bice bamaze gufata, ndetse n'icyo kibuga cy'indege kigafungurwa, bitaba ibyo n'ubundi bagakomeza kuraswaho mu buryo buremereye cyane. Ni nyuma y'ibitero biremereye cyane bikomeje kugaragara mu bice bigenzurwa n'uyu mutwe, ariko uyu mutwe nawo ukaba ukomeje kugerageza ndetse no kwerekana kwihagararaho, ugashimangira ndetse ukanerekana neza yuko udashobora kuzava muri ibi bice nk'uko biherutse gutangazwa na bamwe mu bayobozi b'uyu mutwe n'ubundi cyangwa se intumwa zawo ziherereye i Doha muri Qatar. Hanyuma ndagaruka kuri iyi nkuru mu buryo burambuye, ndanagaruka ku kuba rero by'umwihariko leta z'ubumwe za Amerika zikomeje gusaba impande zombi kuva by'umwihariko mu mirwano bakinjira muri gahunda z'ibiganiro mu buryo bworoshye cyangwa se mu buryo bugezweho. Ikaze kuri mwebwe mwese rero mukomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe muri iki gitondo. Nizere ko mwese mumeze neza, nizere ko mwese mwaramutse neza, nizere ko riwe mwese akomeje kugira ibihe byiza cyane. Niba nkurukiye uri nga mu Burundi, reka nakuramutse kandi nkwifurize kugira ibihe byiza. Abari mu Rwanda, muri Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'ahandi mwese mbifurije ibihe byiza, mbifurije kuramuka neza. Abari bwota amasi mu bihugu bya kure namwe ntabwo mbibagiwe, mbifurije kugira ibihe byiza. Nkwibutsa gukanda ndetse subscribe niba ari ubwa mbere ugeze hano kugira ngo ubashe kugenda udukurikira 5 kuri 5 amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Niba utameze neza, reka nkubwire ngo komera kandi wihangane, nkubwira ngo uyu mwanya nawe utameze neza ejo birahinduka bikagenda neza cyane. Ikaze kuri mwebwe mwese. Birasa naho ikibuga cy'indege cya Goma gikomeje guteza impaka ziremereye cyane, ndetse izi mpaka zishobora kujyana n'urugamba rukomeye cyane rushobora kuza kugaragara muri ibi bice. Nubwo iki gice cyo mu mujyi wa Goma kitigeze kigaragaramo imirwano iremereye cyane nyuma y'uho kimaze gufatwa n'umutwe wa 23 mu ntangiriro z'umwaka wa Mutarama, abantu benshi biganjemo abasesenguzi ndetse n'abakurikiranira hafi ibera ku butaka bwa Kongo bashimangira ko ahantu nimero ya mbere Bwana Félix Tshisekedi Tshilombo yaba akomeje kugenda areba cyangwa se yitegereza ndetse anamubabaje n'uyu mujyi wa Goma ufatwa mu murwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru. Abegereye Bwana Tshisekedi bavuga ko uyu mugabo atigeze avira cyangwa se ngo ave kwizima, yumvishe ko cyangwa se yakeye ko yamaze gutakaza iki gice cy'ingenzi gisanzwe cyoherezwamo inganda
umusaruro ukomoka ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse n'ibikorwa bigendanye n'ubucuruzi. Kugeza ubu rero bivugwa ko kandi haba hari gutegurwa ibitero biremereye cyane bishaka kuza kwibasira iki gice, ariko ngo mbere yaho hakaba hakomeza kubanza kuganirirwa kugira ngo barebe niba iki kibuga cy'indege gishobora gufungurwa. Nubwo uruhande rwa M23 rushimangira ko rudashobora gufungura iki kibuga cy'indege, ku rundi ruhande abo ku ruhande rwa leta ya Kongo bo nta nubwo banumva ko M23 ishobora gufungura ikibuga cy'indege, ahubwo bavuga ko leta ya Kongo ari igomba kugifungura. Nyamara bavuga ibyo ngibyo mu gihe n'ubundi iki gice atari bagifite, ahubwo kigenzurwa n'uruhande rw'umutwe wa M23. Ku munsi w'ejo nibwo bwana Bertrand Bisimwa ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye n'umwe bwana Colonel Nanga bongeye kugira icyo bavuga kuri igendanye n'iki kibuga cy'indege. Bwana Colonel Nanga rero by'umwihariko umuhuzabikorwa wa AFC akaba yigeze kuba perezida wa Sena cyangwa se perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora ku butaka bwa Kongo, akaba by'umwihariko yashimangiye ndetse avuga yuko bwana Tshisekedi niba ari umuntu w'umugabo akwiriye by'umwihariko kuba yaza agafungura icyo kibuga cy'indege maze bikagaragara. Ni bwana Tshisekedi ukomeje kwifashisha ingabo zigiye zitandukanye ziganjemwo izo mu mahanga, nk'uko biherutse gutangazwa na Ambassadeur Vieux Nduhungirehe, bashimangira ndetse bikanemezwa neza yuko intambara ku butaka bwa Kongo ibarizwamo abasirikare baturutse mu gihugu cy'u Burundi barenga ibihumbi 14, hafi 14, ndetse hakaba harimo abasirikare baturutse muri Amerika y'Amajyepfo muri za Colombia bazwi nk'abacancuro, biganjemwo ababarizwa mu kigo cya Blackwater kiyobowe na bwana Eric Prince, ndetse hakaba harimo n'abandi bagiye batandukanye, Abanyaromania, Abanyaturukiya ndetse n'abo muri South Africa. Aba bose bakomeje gufatanya n'ubundi mu bikorwa bigendanye no guhangana ndetse by'umwihariko no kugerageza gushaka uburyo Repubulika Demokarasi ya Kongo yagarukamwo amahoro n'ituze. Aba kandi bamaze iminsi bagaye ibitero mu bice bigenzurwa n'umutwe wa 23. Ni amagambo rero yamaze gutangazwa na bwana Colonel Nanga, ariko ntabwo yakiriwe neza naho ku ruhande rwa leta ya Kongo, kuko n'uburakari maze batanga ibitekerezo bigiye bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga. Yemwe abategetsi baho bongera guca amarenga bavuga yuko aya magambo akomeje gutangazwa ubwayo ashobora kugira ibindi bintu bitari byiza byara, nyuma yuko impande zombi zikomeje gusabwa n'ubundi guhagarika imirwano, ariko nanone ku kibuga cy'imirwano imirwano ikaba ikomeje kujya mbere. Nubwo bihagaze bityo kandi sinabura kukubwira yuko n'ubundi ibindi bitero biremereye cyane byongeye kwibasira mu gice kigenzurwa n'umutwe wa 23 hafi n'umujyi wa Pinga bifuza kwigarurira, nyuma yuko abo ku ruhande rw'abazanindo bagerageje kuhagaba ibitero bashaka kwigarurira icyo gice. Ibitangazamakuru bigiye bitandukanye birimo nka radio Okapi itegewe inkunga na ONU, ibitangazamakuru birimo nka Actualité Akadomo CD byamaze kwandika neza yuko iyi mirwano yaje kugenda iba mu masaha y'umugoroba ku munsi w'ejo ku cyumweru tariki ya 2 z'ukwezi kwa 11 2025, yaje kongera gusiga inkuru mbi ku ruhande rwa 23 nubwo hatigeze hatangazwa igitigiri cy'abamwe rero by'umwihariko mu baguye muri iyo mirwano. Ibi kandi bibaye mu gihe n'ubundi uyu mutwe wa 23 ukomeje kwinangira kuva mu bice byose ugenzura ndetse no kwinangira kuva by'umwihariko ndetse no kugufungura ikibuga cy'indege. Nyuma y'amagambo aherutse gutangazwa na Perezida Emmanuel Macron, umutwe wa 23 wagaragaje ko udakozwe gahunda yatangajwe na Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa yo gufungura ikibuga cy'indege cyo mu mujyi wa Goma uri mu maboko yawo mu byumweru bike biri imbere. Bwana Emmanuel Macron kigera yatangaje ko kiriya kibuga cy'indege kigiye gufungurwa by'umwihariko kwa kane, nibwo yabitangaje tariki ya 30 Ukwakira, ubwo rero yari mu nama mpuzamahanga yiga ku mahoro n'umutekano mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari yaberaga i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa. Imwe mu ntego nyamukuru z'iyi nama n'ubundi yitabiriwe n'ibihugu birimo n'u Rwanda na RDC, by'umwihariko bivugwa ko yari ugukusanya amafaranga azifashishwa mu gushaka abagizweho ingaruka, mu gufasha abagizweho ingaruka n'intambara imaze imyaka 4 ibera mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ubufaransa, Togo nibyo byagize igitekerezo cyo gutegura iriya nama, nyuma yaho rero bigaragaye ko kugeza ku itariki ya 15 Ukwakira 2025 muri miliyari 2.5 by'umwihariko z'amadolari ya Amerika yagombaga kwifashishwa mu gufasha aba bantu, by'umwihariko muri uyu mwaka turimo hari hamaze kuboneka 16% by'amafaranga yarateganyijwe. Bwana Emmanuel Macron rero yatangaje ko muri iriya nama y'i Paris hakusanyijwe miliyari 1.5 cyangwa se miliyari 1.5 z'amayero, ndetse akaba ari miliyari 1.7 by'umwihariko miliyari 1 na miliyoni 7 by'umwihariko z'amadolari yo kuziba kiriya cyuho, kandi ko mu bazibandwaho ari abahunze ibice biberamo imirwano barimo abagore ndetse n'abana
bahabwa imiti ndetse n'ibiribwa. Yavuze ko kandi kugira ngo imfashanyo ndetse n'ubundi butabazi bigere ku bagizweho ingaruka n'intambara ari ngombwa ko ikibuga cy'indege cya Goma gifungurwa kugira ngo indege z'ubutabazi zijye zikigwaho. Bwana Emmanuel Macron yavuze ko mu byumweru biri imbere bikeya iki kibuga cy'indege kizafungurwa kugira ngo kijye kigwaho indege z'ubutabazi iminsi 2 mu cyumweru, kandi yanashimangiye ko ubusugire bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ati ndagira ngo mbamenyeshe ko mu byumweru biri imbere tuzafungura ikibuga cy'indege cya Goma kugira ngo kijye kigwaho indege z'ubutabazi iminsi 2 byuze mu cyumweru. Ni indege nto bitewe by'umwihariko n'ubushobozi buzaboneka. Tuzabikora kandi hubarizwa ubusugire bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo kugira ngo indege za mbere by'umwihariko z'ubutabazi zitangire zikigweho bidatinze. Perezida w'Ubufaransa kandi yanaboneye iki gihe gusaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Leta ya Qatar bisanzwe ari abahuza mu makimbirane yo mu karere ko byatanga ubufasha kugira ngo iki kibuga cy'indege gifungurwe. Muri Mutarama y'umwaka mbere y'amasama cyangwa M23 yigaruriye umujyi wa Goma nibwo kiriya kibuga cy'indege cyo muri uriya mujyi wa Goma cyafunzwe, ndetse imirwano yahabereye by'umwihariko muri uriya mujyi yasize ingabo za Leta ya Kongo zicyangije nk'uko byatangajwe. Ni ikibuga cy'indege cyakora mu minsi ishize cyabashije gutunganywa n'abakozi b'umuryango w'abibumbye, gusa Kinshasa yo yamaze kubuza sosiyete z'indege by'umwihariko kugikoresha mu gihe n'ubundi kiri mu bice bigenzurwa n'umutwe wa M23 nk'uko amakuru akomeje kutugeraho abivuga cyangwa se nk'uko bitangazwa. Minisitiri w'itangazamakuru ndetse n'itumanaho wa Repubulika Demokarasi ya Kongo akanaba n'umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo Bwana Patrick Muyaya Katebwe abinyujije ku rubuga rwe rwa X yazitwa Twitter, we yatangaje ko Leta ya RDC yari ifite ububasha ku ifungurwa rya kiriya kibuga cy'indege aho kuba rero M23 cyangwa se u Rwanda. Ati kongera gufungura ikibuga cy'indege cya Goma bizakorwa gusa mu bubasha bw'inzego za Leta ya Kongo, kandi bigenewe gusa indege zigenewe ibikorwa by'ubutabazi zizajya zikora by'umwihariko ku manywa gusa, si uruhurirane rw'umubyeyi u Rwanda cyangwa se urw'umwana warwo M23. Ngira ngo urabizi ko urande rwa Leta ya Kongo rumaze igihe kinini rushinze u Rwanda kuba rufite abasirikare ku butaka bwa Kongo. Ingingo u Rwanda rwamaganiye ko rukavuga ko nta bihuriye n'ukuri, ndetse ku rundi ruhande amakuru yakomeje kugenda tugeraho yashimangiraga yuko n'umutwe wa M23 wakomeje kugenda ushinzwa kuba ufite abantu bawufasha. Gusa mu biganiro bigiye bitandukanye n'abanyamakuru uyu mutwe wavuze ndetse unagaragaza neza ko nta bufasha ubwo aribwo bwose cyane cyane bukomoka mu Rwanda bigeze bakira cyangwa se ngo babe banabukeneye. Bwana Muyaya yanagaragaje ko kandi kugerageza guhagarika cyangwa se kubangamira ubutabazi bwihutirwa bugenewe abababaye ari uguhakana ukuri ndetse n'ikimenyetso cy'ubunyamaswa ndetse n'ubugome byabo yise ko bayoborana ibikorwa by'icyaha. Ingingo n'ubundi itarigeze ishimisha umutwe wa M23 cyangwa se ngo bayakire neza, kuko M23 biciye umuhuzabikorwa wayo Colonel Nanga icyo gihe yahise atangaza ko yatunguwe cyane no kuba Ubufaransa bwatangaje ko ikibuga cy'indege cya Goma kigiye gufungurwa, nyamara Leta ya RDC bamaze iminsi baganira itarigeze ibagisha inama. Ni impande zombi n'ubundi zikomeje ibiganiro muri Qatar, nubwo kandi bavayo hari ibyo bemeranyije kugira ngo byubahirizwe biracyakomeje kuba imbogamizi nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga. Ibi byose kandi bikomeje by'umwihariko gutera impungenge ndetse bikomeje no gutuma abatari bakeya bavuga yuko ibigendanye n'inkubiri ikibuga cy'indege gishobora kuzasiga inkuru mbi nk'uko amakuru akomeje kutugeraho abivuga. Nk'uko byamaze kugenda bigaragara kandi cyangwa se nk'uko byamaze gutangazwa ku ruhande rwa Leta ya Kongo, bakomeje gushimangira ndetse no gushaka uburyo bwose iki kibuga cy'indege cyafungurwa, nyamara ku rundi ruhande rwa M23 bavuga yuko ibi ngibi bidashobora gukunda cyangwa se bidashobora kuba byashoboka, mu gihe n'ubundi impande zombi zikiri mu bigendanye n'ibiganiro nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Hanyuma reka nanzurire kuri iyi nkuru n'ubundi yo muri Tanzania. Imyigaragambyo ikomeje kugenda igaragara nako ikomeje kugenda icogora, dore ko yatangiye kugenza amaguru makeya. Nubwo yabaye ntabwo n'ubundi yaje gutuma Madamu Samia Suluhu Hassan usanzwe ayobora Tanzania adatsinda aya matora, kuko komisiyo y'igihugu y'amatora ku butaka bwa Kongo yamutangaje nk'uwatsinze amatora ku kigero cyo hejuru. Komisiyo y'amatora muri Tanzania yamaze kwemeza no gutangaza ko Samia Suluhu Hassan ari we watsinze amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu cyumweru, muri iki cyumweru gishize, by'umwihariko nyuma yo kugira amajwi agera kuri 97.66%.
Kwa gatatu hari ku itariki 28 Kwakira nibwo abanyatanzania baramukiye mu matora y'umukuru w'igihugu yakurikiwe n'imyigaragambyo ndetse n'imvururu zikomeye cyane, aho batavuga rumwe n'ubutegetsi bavuze ko yahitanye barenga 700, ibintu leta ya Kongo ibintu leta ya Tanzania itigeze igenzura neza, natwe tutavuga ko twabashije kubona uburyo bwo kubigenzura neza. Ishyaka Chadema rero rya mbere rikomeye cyane mu yatavuga rumwe n'ubutegetsi niryo ryatangaje ko abantu babarirwa muri 700 ari bamaze kwicirwa muri iriya myigaragambyo, nubwo leta ku ruhande rwayo ivuga ko nta ngufu z'umurengera inzego z'umutekano zigeze zikoresha mu bigaragambya. Samia Suluhu Hassan kandi yegukanye insinzi nyuma yo guhigika abakandida babarirwa muri 17 bari bahatanye muri aya matora. Bivuze ko wabaye umugore wa mbere ubaye president wa Tanzania agomba gukomeza kuyobora iki gihugu gituwe n'ababarirwa muri miliyoni 38 mu myaka 5 iri imbere. Samia kandi ayobora Tanzania kuva muri 2021 ubwo yajyaga ku butegetsi yasimbuye Dr. John Pombe Magufuli yari abereye vice president wari umaze gupfa mu buryo bitunguranye. Nuko nanzuye mwese mbifurije ibihe byiza, mbifurije kuramuka neza, mbifurije kugira igitondo cyiza cy'umugisha cy'umweru kizababere cyiza, muzakironkemo ibyiza byose mwifuza. Tugereke mu kanya.